Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei net la mai tun riu dare. Asai August dari pungu kum singne ni tweet na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Tam the call. New Delhi August dari patai. Supreme Court re August dari patai Monday kau former Manipur Chief Minister N Biren Singh audio clip tong forensic report bui sang re summit sunyan bam tong chu tuna center kau than kan the. Controversial audio recording dong forensic analysis tai me kum singne ni na pung khotai re summit sukang instruction ti laukan chongi tiki center re asai nga na summit sumak na bam chongi division bench kaudung my justice PV Sanjay Kumar khani Satish Chandra Sharma re asai hearing tat kai kan mikhau solicitor general to Sermita khautabui suna asai nga na forensic report summit sumak chuang chu tu na than kan chonge forensic report data bui su kan na chu in taw thu submit su piu thi buthum ka kan la kan me hai biu ma ge na chu tu na Supreme Court re center khau than kan ni meta readout kan me khau Central Forensic Science Laboratory re report hai pending khau lawbam di nai da kanai ngan ti lauder u tu na nai kane diki Justice Kumar readout dat kan me khau voice analysis su mai khau CFSL re ka kan azulani na chu mi haiting sang ka kan labam khangra mi tu na phut kane Organization for Human Rights Trust re Supreme Court khau petition file sulau kan chongi audio recording khau tai N Biren Singh re Manipur ethnic violence khau katong role na ye tu na ka khoi kalau kan chongi mi da khau Biren Singh office re audio tape tai ka siap mai de tu na sana legal action la puni tu na kapin kan chongi kumna Supreme Court re mi tong case sai November kum singe ni tri na padai khau re hearing ka hau kan chongi kumna audio tape material tai in than na phupat kan direction Jikai kan chonge audio recording tai private forensic agency Truth Labs khau summit surai kan chonge kumna Biren Singh tong khon tai sarugrik sekyu na kathum Matt Suthi to na report tai ti kan chonge mi tang tai center re government approved forensic lab ko verify so that kang sakan mi tang Supreme Court renu lau kan chonge tiki buthum hian gudbam sini report hai summit sumak na bam chonge August tarik padai Monday khau hearing tat kai tat kan mi khau meta the forensic analysis tai loi magi to na sana August tarik ru na chikiu ngan ka gan dilaudat khang zang hoi tat kan chongi Cohort Chairman H.S. Benjamin Mate Rui Cham Khau Sa Indau Kan Mikhau Center Rui Mitong Case Kaganti Nian Kai Bang Miti Hai Pian Magi Tuna Sagani Benjamin Rui Mitong Matter Hai Judiciary Rui Prioritize Sunat Tan Patlau Khang Demand Sunat Justice Delay is Justice Denied Tuna Sagani Senapati August tarik padai Senapati District Students Association reti thai lo rai kan metai kumna August tarik padai kum singai na chi na pung khawri ka hauna kapang thang ri gwang mai thani Senapati khodi lung mai ramang mai lungba mai nun tuang data collect su ka hau kan the Senapati District tuang District Apex Student Body STSA ri kapang thang ri gwang mai khani dilung mai ramang mai nun tuang inner line permits Aadhaar card voter IDs kani by my documents nun check su ka hau kan tuangi SDSA ri mi tuang lading hai kan yu tuang Rai my Federal Assembly khau ding kai lokan my resolution thilai na tat kai kan chonge SCSA don Government Secretary Washington Khori chamla mi khau sa indau kan mi khau Senapati khau non local khani non indigenous residents kwai tong data collection hai August rik padai Monday khawri SCSA office ka haute tu na sakani mi tong tan hai Senapati District khau demographics lam thai in than khang tat kai bam chongi tu na sakani SCSA ton directive ta thau sulau mak mai non local khani non indigenous residents nun ru khau ka zinai metan action lapni tuan mai nun ta district khawri alai gan mai ngan na tat kai nu wi tu na ti thai kani ku mai sang ri kapang thang ri gwang na tan tan ba mai khani dilung mai ramak mai nun district khawlung ba mai kwai re Senapati District Students Association office gwang na kan yu don documents sai gwang ti lau khang ti thai ka loi kani none August tarik padai Longzang Noni District tuang Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes tuang fund majabut pa mai former Longzang Village Authority Chairman Resin Sula lau mai ta nuni mak mai indau na peace rally tat kan the rally khotai nam mai nun rui MGNREGS fund hai lungning in than na lumnu mai thia kau sin su lau khang demand su kani rally khotai placards zu sina slogans kau logai kani kumna MGNREGS fund sin su alan ba mai nun ru khau ka zinai mi tan tai tan pat lau khang demand su kani protest kau tai nam mai nun rui MGNREGS fund the bui thia kau piu lau kan chu khani material components the bui thang sin su lau kan mai chu tuna than na ka ling me te sa in than pat khang demand su kani protest at kai ba mai nun tai rui MGNREGS funds
ฟันสินสูไม่เข้า corruption กุดไม่อินทักเล่าขัง demand สุกันนี้อินบูนัดนำไม่นุนรุย village authority ตรง election ให้กระตุ้มไม่ลุงเขาตัดไก่เล่านัดนำไม่นุนรุยลุมนุไม่ leaders จะกระดาเล่าขัง demand สุกันนี้ mass rally placards เขา where does the material component go transparency today accountability tomorrow No more corruption. Book the culprit who misused MGNREGS. Transparency now. Unmask the corruption. We want immediate election of village authority. To my slogan, hilaw na sinlian gay kane. Longzang, tanggal, tuang kunpu, angaw pa may recham lam ikaw kazinay minun kani har authorities rikatu milung kaw MGNREGS fund lam. Investigate at kay law kang demand su kani nam dai thau kang kani employment guarantees kang ti kay may fund sai kabam kazi thai magnasin su alaan bamnu magi tu na sa kani Infal August tarik paday Manipur government renim law my single-use plastics items chingpungu kilograms daw Meghalaya thang recycling kang thautat kan the single-use plastic nun tai tat kan me bu thum lungkhaw rai may face na statewide enforcement drive tat kai kan me khawri collect law may nun nei Municipal Administration, Housing and Urban Development on Director NG Uttam Thailaina Consignment ay Sunday nung Infal Kore Kakarania Innovative System Private Limited Recycling Unit Brinihat Meghalaya thang thautat kanthi tuna sakani kumna single-use plastic kgs chingthum high second consignment suna thautat kang subamthi tuna sakani single-use plastic pangtai Manipur Pollution Control Board Infal Municipal Corporation, Directorate of Environment and Climate Change, kani State Police Rikariu na drive tat kai kan mekaw nim laugay kan tongi tu na sakani. SUP nim may chong operation tay April 3 na pung kaw. Tay rikahaw kan tongi kum na joint drive kaw tay Roy SUP. KG string tunay nim tang kan tongi kum na authority nun Roy SUP zuan ba may nun kaw Roy dangka lakhat ching ringu fine suna kaplaw tang bam thi tu na sakani. Manipur ko Extended Producer Responsibility Registered Units Hamithai agencies mang may zangrui state government rui public notice issue suna recycling process ta zawsin nu may agencies ta invite su kanjongi mitang tai Meghalaya based film le tuna nimlaw may plastics materials ko ay process su kang nuna kanjongi SUP items recycle su kang infrastructure raw may kani SUP gan law may bam taru runa mang may environmental challenges side na bam jongi tuna director teri sakani Infal August tarik paday Security Forces Recounter Insurgency Operation Sunday nung tatkay kan may kaw ban sulaw may num may puam paday kawri num may kan tatchat nim kan the nim kan may num may nun tay KCP kawri active gathers panguwi kum na KCP tay bang ngan ba pre-pack group kani KCP Noyon kawri num may khat ni moy kani num may kan tatchat tay ri ban sin nun kazaw na nim kan chongi police rong report hilay na kaniu kan tatchat tay unlawful activities kaw active suna kazaw ba may nun ni tuna sa kani Tamenglong ting nai luan bok phabu tarik pungu kum singne ni na pungu law chuan ting riu puni kalan mo na ye ting sin ting rai na ye jingbang ting riu puni bok phabu tarik churu kum singne ni na pungu law chuan kalan ting sin ting rai na ye jingbang ting riu puni mai ku gwai na king in sui na king law mi khamta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan ma nga thon ku we asai khung tu cham hai khoring ngan law thi in thuan law thuan khong ru ma khai kai me kan rui King in Sam the Loco, Tuan Good Hay.